Ya üstüne salma. Caddellenip. Bugünkü oturuş başlabağına da tuğanlarım naki. Onda piyaz bir tane. Oo. Ana burdaklar gel. Burdaklar getirdi. Oo, get odatındaki. Dostlar beni oturalım bugün. Starship dost dedim. Starship dost. Dostlar Starship. Ya oldu mu? Evet, ne oldu sadece? Haydi. Hadi kollar. Ya aslında Tamam. Bismillah dep bana. Kapkarasından alayım. Tamam oldu. Konuklar gelip kaldı. Çok da şey Ya dostlar, ben turip batayım. Qarasıdagi aqımıdagi kichbeyinda meni gemdim dostlar. Men sizlarga aytdim, sizlar bilan do'st bo'lganman baxtliman, turib. Sizlarga cheyin men baxtli bo'lib ko'rgan mushlar bilan do'st bo'ldim. Sizlarga cheyinki baxtni ko'rsalar, anda sizlar haligacha 10 yil aldanib qoladinglar. Do'stlarimda, biz beshavimiz Gazdan soğuşta oldu bu da. Batken soğuş, Çeçen soğuşu, Çernobıl soğuşu, başka soğuş, büyük parça çoğu geldi. Özüne aytıyoruz kadar. Sırttan biz bakıp Nurkan çözdüğü bilesine kanatlarına aytıyorlar. Beş nesli bu. Anca köp yerde, köp adamların, köp kişilerle memile oturgan adamda. Bu tamam cevabı maktaşmıyor durao. Az ben жақсы нем болса 2 сом берсе мен дағы мақтаймын. Албаймын да. Чоң рахмат үшін қанатта. Биылғы жыл қанат үшін жақсы мәміле, жақсы жыл болды деп ойлаймын. Қызым берді, баласын үйледі, браво. Дарданақтап жақсы сүйіністер, жақсы жылдары болды. Бұл дағы мына сіздермен дос болғаннан сүйініп, неметті оқшайды өзінше шықпай жүріп тұрып, бізге сюрприз мындай сәтті достарды сыйлап қояйын деп. Anan ayağına da eşse kapı olurlar. Burada da eşteğin aksı var da durar. Ondan кейін ömrün uzun olsun da sen son çın olsun. İşlerine iyilik. Şu balanın uylardan kızını turmuşqa uzattı. Boşalardan bala şakası görüp devre çeviredi oldu. Жақсылықты күндерін достарлардың жақсы саналаш адамдармен осындай тасқаттар текеді. Достардың батасын алып, расын алып батасын алып көрді. Allahu akbar. Bundayda biz hemen bakışmadan bir grupada okuyoruz. Şu 89 yıldan başlap anandan saylamaya başladı. Akıl dostu katar uçalım bu. Anan hemen daha şu dost olgandan keyin dostu jet malda var жүргөнбүз айылга. Бакыт үйүнө барып чайлоого чейин чыгып Legalini görgönбүз да өзү. Tağda rahmetli dost. Менен мамилебиз бар эле. Сашка rahmatli бар эле. Барын ошол. Анан эми мына ушунча жыл болду. Баягы мамиле кылып жакшы ошол достугубузду улантып келе атабыз да. Анан эми мына
Barıp yürgende Zamir geçe yakında Zamir neyini mehman boldu. Avazın ayıl barganda, avazın üyüne varıp bakta. Çay içip nanos deyip. Biz hemen şunday neme qilib yuribdi. Anamna kecha futbol o'ynab qolib, bayagı sizlarning ынтымаң артыклары bunday yaxshi barыңар жақын екенсіңдер bir Алтынбек тағы тиги барын күйеу бала деп мынантып қарасам барыңар эле мындай жақсы мындай ынтымақ. Мен мына мал иштерге жүргөн жерде мисалы мал иштеп қол бөлүп калганмын өзү. Ошол эми ушундай бир жерде мындай өз акаларыңарды, ака ука деп сыйлыңарды көрүп мындай суктунаттын неме экенсиңер, жамаат экенсиңер. Мен мындай жақсы мындай көрдүм да биз дагы мына жүрөбүз. Өзүнүн ака-укаларыбыз бар, башкалар бар. Мен дагы сенин айткандай, мен өзү негизи кандай круг болбосун, мүмкүн болсо кошулуп жүрө берем да. Бир айылдык бир инелер сен ошо баштады эле аксакалдардан мен бардым эле бары кетип калышты. Мен калдым. Мен калып жүрдүм да эми. Анан айтам, убактым болсо барам, болбосо барбайм. Анан өзүмдүн немемди кезегимди өткөзүп берем мисалы үчүн. Бул мамиле жакшы да, мамиле жакшы, мындай ынтымак жакшы нерсе да. Ошон үчүн мына силердин дагы сыйлаңарды алып, мен дагы мындай сүйүндүм да, ушундай укалар болсо экен деп. Анан өткөндө өзү эч кимге айткан жокмун, бакыткоо көбүрөөк убакыт болду эле. Анан биз дагы өкмөт алмаштык болду эле, күнгө кеч нерсе чоң иш болду эле. Неме болду. Ошол мен дагы ушул ынтымагына ушундай болсун, силер дагы ушундай акалар, аксакалдар сыйласын, силер дагы сыйласын. Ушундай эменен поколенияны өстүрө бергиле, кошо бергиле, кичине чоңдоруна Нурсултан дос деп, аяш деп, буну да жакшы нерсе да бул. Ошондо эртең дагы одан жаш балдар келет. Ынтымак, күчөп, неме болсо аябай жакшы нерсе да бул. Ошон үчүн рахмат мына барыңар келип, мен айтып мен балдардын баары келип, толук отурайын. Макул дос, как раз Москвадан келип калган 3-4 күн болду. Рабочий күндөрү жол болуп атып элем, как раз бүгүн чогуу отурайын. Ошол Рахмат. Сtok kanat akıl öke bir değil. Uşunday эле сливать этип кетет буюрса. Жоролор чогулай жорот. Дагы бир достор болсо, өтө